Odbornici Skupštine opštine Gradiška usvojili su odluku na osnovu koje će ubuduće korisnici usluga gradske toplane koji raskinu ugovor o isporuci toplotne energije biti oslobođeni plaćanja paušala. Ova odluka, kao i niz drugih vrlo važnih za građane, usvojeni su bez pojedinih opozicionih odbornika koji su napustili zasjedanje. Usvojena odluka o izmjeni odluke o proizvodnji i isporuci toplotne energije, kao i odluka o osvajanju opštih uslova za isporuku toplotne energije, korisnike oslobađaju obaveze od plaćanja 20% paušala, ako odluče da raskinu ugovor sa toplanom. Kojom je predviđeno da se ukida fiksni paušal za plaćanje pasivne usluge grijanja. To će mnogome olakšati onim građanima koji nisu zadovoljni kvalitetom i uslugom grijanja, ali isto tako smo uredili i ostatak isporuke toplotne energije za sve one koji planiraju buduće da se griju na taj način. U prvih 6 mjeseci u budžetu opštine ostvaren je suficit od 129.000 maraka, koji je nominalno znatno veći, kaže načelnik Zoran Adžić. Se tu radi o sredstvima koje smo dobili grant od Evropske investicione banke koji je trebao da bude uplaćen prošle godine. On je legao negdje u ovoj fiskalnoj godini i mi ne želimo da stvaramo lažnu sliku, nego smo rekli realno da je suficit 129.000 maraka. Skupština je zasjedala bez dijela opozicije, pošto su odbornici PDP-a i SDS-a napustili sjednicu nezadovoljni načinom vođenja od strane predsjednika Skupštine. Konkretno, ja sam imao za potrebu da diskutujem poslije načelnika, predsjednik Skupštine me zaustavio. Priznao sam da u jednom dijelu da sam u jednom dijelu pogrešio Poslovnika, ali sam zato dao riječ gospodinu odborniku Dončiću, on je to pravo iskoristio. Nažalost, oni su odlučili da napuste ovu sjednicu, to je njihova stvar i njihovo pravo. Skupština je usvojila i odluku o uvođenju subvencija za korisnike javnih vodnih usluga na području opštine koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, kao i odluku u kojom će biti omogućeno da se usluge parking servisa plaćaju SMS-om.